George Barkhuizen, die verdagte in die moordsaak op sy vrou Odette Barkhuizen, is na 4 intense ure borgtog van die hand gewys. Landros van der Schuyf het beslis dat die meriete van Barkhuizen se aansoek hom nie oortuig het nie. Faktore wat sy besluit beïnvloed het, is die feit dat die staat 'n baie sterk saak het en dat hy voel Barkhuizen kan moontlik met getuies inmeng. Familielede en vriende het die besluit met verligting ontvang. Justice for Odie and justice for women. We expect. I feel very relieved and very satisfied with the judgment. Well, I always try to be friendly towards the accused, always. The feeling might not have always been mutual, but I did try my best. All the years of the marriage with my daughter, I tried to be a model father-in-law, and and that's always been my intent, to be a model father-in-law, and sometimes it was a bit difficult, that's all.